Okay guys, dah selesai check out. Sekarang ni kita jalan-jalan dekat tapak ikan sehari ya. Betul depan hotel. Aku dari hotel kat sini ya. Okay. Jom kita jalan tengok apa dia. Okay, sekarang ni ada dekat Mardi Cameron Highland. Kita saja jalan tu, tak ambil gambar sebelum kita turun ke bawah. Mula-mula ni Mardi, next stop nanti mungkin kita akan singgah dekat Lantai Iskandar. Okay. Ooh, you've got me thinking she's so cool, but I know when it's just another dude. Out of life, but I think I lost it. Say that I was fine, said it from the coffee. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, thinking of my earring. Don't you know the vibe, don't you know the feeling? You should spend the night. Relax lah. Gila, inilah perasaan perempuan bila kita pergi kedai, ikut kita pergi kedai cepat ni. Ini kita ikut perempuan nak pergi tengok bunga ropan nate dia orang sangat macam. Dua roda ku rentas malam, stava ligger grann, kör på geram. Hej, tak panas mimpi ku tanam right till the end, tiada suram. Angin sapu muka mata fokus, setiap selekor mental kudus. Pada sejati bukan status, ini darah bukan bonus. Dua roda ku rentas malam, stava ligger grann, kör på geram. Hej, tak panas mimpi ku tanam right till the end, tiada suram. Angin sapu muka mata fokus, setiap selekor mental kudus. Pada sejati bukan status, ini darah bukan bonus. Sekarang kita berada di Lantai Iskandar. Lepak-lepak layan air terjun tu. Tadi lagi 2 km nak sampai Lantai Iskandar ni, anak boleh muntah dah, tak motor, tak sempat nak tunggu. Habis. Nak kena basuh semua. Macam-macam. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Hari ni adalah hari selepas pada pendidikan test 3 hari tu. So aku tak sempat semalam nak buat video sebab dah penat sangat. Rangkuman tu aku akan masukkan dalam next video. Untuk kali ni kita end untuk kat sini dulu. Okay, untuk rangkuman nanti korang boleh tengok next video lah. Okay. Man of capture, right of life.